Angikubingelele ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho-ke ukufundela leli phuba lelihle lekulalelana i-Rhapsody yamaqiniso lokulivela uNkulunkulu. Leli bhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ngilesine 13 kuFebruary 2025 kanti umfundisi uthi luthambo nekulunga. Amen. Kuba seRoma 5:17 uthi nangabe ngesono semuva munye kufa kwaqala kubusa ngaye kakhulu kanganani ke labo labemukela umusa lochicimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuva munye lo Jesu Kristu. Amen. Esifundweni sethu lesendlulile sikhulume ngesipho sekuphila lokuphakathi losemukelako nawudalwa kabusha. Manje lesipho lesihle sekuphila lokuphakathi sita netimvo letinhle letimbili luthambo kanye nekulunga. Ngeke utifole kuletinye tindzawo. Ngesikhathi wemukela kuphila lokuphakathi kanjalo luthambo lwaNkulunkulu luvele luthelwe enhlitweni yakho ngamoya longcwele. Kuba seRoma 5:5. Amen. Kristu kuwe kusho indalo yaNkulunkulu lese ikuwe futhi indalo yaNkulunkulu luthambo. LiBhayibheli lithi uNkulunkulu ulithambo 1 John 4:16. Lo thambo luhlala emoyeni wakho. Umsebenzi wakho ukuthi uluvumele lo thambo luchitheke ngawe. Encwadini ya 2 Corinthians 5:19 uthi lokho kushonako uNkulunkulu uyisene nelifa ngaKristu. Bamfu akababambele emagcubu ngetono tabo kodwa usiphasise livi lekubuyisana. Njengoba asafinyelele kithi ngelithambo ngaKristu usinikete inkonzo yekubuyisana kuthi sizuze labanye futhi sibalethe kulolu thambo lwakhe. Amen. Imvo yesibili kulunga Kristu sewende kwaba ngilokulungile. Kuba seFesu 4:25 uthi wadalelwa ekulungeni nebungcwele lokuphelele. Kuba seRoma 5:18 kuya ku-19 uthi njengoba ngesono sinye bonke bamfu banesijeziso sekufa ngalokufanayo ngesento sinye lesilungile bonke bayakwendiwa balungelane naNkulunkulu ekuphileni. Njengoba ngengalaleli kwemuntu munye labanyendi babadoni ngalokufanako ngekulalela kwemuntu munye lo ngKristu labanyendi bendiwa balungelana naNkulunkulu. Awucabange ngaloko. Kutotonke letono loke wadenda kubo bonke lobubi lokungendeka ubendile Jesu Kristu lolungile ukunika kulunga kwakhe. Amen. Nyalo sewungema ebukhoneni baNkulunkulu njengaye sewungilohlengiwe njengaye ugeziwe ungcwelisiwe wendiwe waba ngulo wemukelelekako ngelibido leNkosi Jesu nangamoya waNkulunkulu. Amen. Njengoba sokumukeliswe lempilo yebukhosi nekulunga sewuyabusa empilweni ngaJesu Kristu. Haleluya. Kulesikhathi sanyalo sitawuthatha ke nawo umthandazo. Kepha lesingakawuthatha umthandazo utawufunza kuba seRoma 5:5 na 2 Corinthians 5:21 na Isaiah 61:10 kuqhubeka nesifundo salomuhla. Sesingawuthatha ke nawo umthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngelithambo lwakho lolumangalisako loluthelwe enhlitweni yami. Kanye nesipho sekulunga lengibusa ngaso empilweni ngaKristu. Ngiphila emandleni elithambo nekulunga kwakho. Ngiyabonga kungenda ngibe ngcwele futhi longena sici. Ngihamba ngikuliconza leliqiniso. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi uNkulunkulu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathi sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya.
Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 136 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga.